pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle hle laia minute khat chunga chiar tur ani an cha lai le nutin nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the no sen thani aya no pangtan minute khada voi somruk aya tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga aya tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli aya tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che KDBA and 4th RT Championship Inter-Village Basketball Championship and buatsaih chu NKGSA Semi-Indoor Basketball Court khelh chhunzawm ani Young Mizo Association YMA rorelna dawttu Central Co-ordinnation Committee CCC chuan vawiin khan Vaivakawn YMA Hall-ah an thukhawm Mararam mipuite Nu Pi Vaili Reverend VLA Mark thlahna chu vawiin chhunzawm sompani khan ropui hman ani T2te chevei ule CT.MAWIA kania Chanchin Thar ilongai thlak chhunzawm KDBA and 4th RT Championship Inter-Village Basketball Championship and buatsaih chu NKGSA Semi-Indoor Basketball Court khelh chhunzawm ani nimin khan project veng VC chuan 67-64 in marveng VC an hne dekon VC white chuan khwangpui lam VC chu 44-47 in an hne mami joint VC point new dekon VC 52-55 in an hne ani heti la hian veng lai VC chuan forfeit buatsaih in Bairabi joint VC chu 20-0 in an hne thung ani Konpui Town Joint VC sitting chuan Konpui Mexicap Welfare 10 Konpui changa Aizol Service te Kolasib Service 10 Suma chuan manti san an rodna chu thati puin man ngal ni se anti a Konpui to Aizol sumore thi cheng zani changin cheng zani somnga ati sangin Konpui to Kolasib in kar sumo fair po cheng za changin za somthum ti san an rem ti a rethar hi voina changa man ngal tur ani Young Mizo Association YMA rorelna dawttu Central Co-ordinnation Committee CCC chuan vawiin khan Vaivakawn YMA Hall-ah an thukhawm Central YMA President Lalmachhuanan akai shwai ani meeting a hian CCC meeting nei hnung berni som pathum thakwa sangni somni pathum le tun inkara Central YMA chet velna le hmalakna sang-sangte rorel thu bo zui konga hmalakna te le YMA inkhom puilian sangni somni pathum biatia nei takte tu General Secretary Professor Malsom Lianan a reporta ni somni pali atanga ni somni paru October sangni somni pathuma biatia YMA inkhom puilian thirlet na hun man ni in khom puilian rorel palaiten an thupas te chungun taka hmalak dan tur rel ni in hmalakna tak chu Central Executive Committee kuta davek ani CCC a hian member te chu Central YMA office bearer te Central YMA CEC member te sub headquarters IO mi paruk group YMA IO mi pani le Aizol khopui chung branch YMA IO mi pakhat theute anni voin hian member zanhi somni pasari an kalani Mararam mipuite Nu Pi Vaili Reverend VLA Mark thlahna chu voin chhunzawm sompani khan ropui hman ani Mararam chengte tan lei arsilian Reverend VLA Mark Pi Vaili tia kau ruang thlahna mipuin an nei chhunzawm mek zela Mararam khotin le district dangbaka Myanmar changpo in Lorraineville Psycho lule chuak anin sol pel zutani Lakher Pioneer Missionary nung ber Pi Vaili thlahna pangpar sang tam tak da ani to arwang da na pindana lote chu ruang thlahna thla an lak pui zo vele an chuak ngal zela mitam tak intlarin panga zelin an lut thaya in do zelin ro man fel fai tak siamani Pi Vaili ruang bula hian
lalnu puan ropui le moi meibaka maranam chinga tlosai hothai chapi zino le vitu entirna maranam puan chinga da anibok Pvt.Ltd thana pangpar da to tam takzinga ECM moderator CM le DC siaha antela lakher pioneer missionary ban ai oin pe zwali le pi beni point pangpar anda ania around dana turkwang hi bialtu MDC pubeirwa khaile pi Angeli te no pa chuan Mizoram kwang moi berle mantau bernitorin aizola abik taka siam tir ni in aman po cheng noi khatle sing rat manane reception department refreshment department traffic duty felfai takdinin mikwal donson kunga po malapolan ombokane nimin lama UPC NEI CTP district headquarters chuan Pvt.Ltd sunna program an lo mang to a ECM higher secondary school sia ha po in Pvt.Ltd sunna hun an lo mang to bokane voin chundar som panhi khan Pvt.Ltd thana ne ani a zaipol member sangkha chuangin mararama le arsilian ber Reverend VLA Mark thana la an remani August ni somni pakat sang ni somni pathum zanathi sailo moya kum samsari panhi BSUP loipu thi dan chungchang a police chuan an chui chana report an poi pui me Sailo moya thi dan police in chui zuina atan poi mo awangin September ni som pakhat sang ni somni pathum khan sailo moya ruang phorle ni in postmortem ani a postmortem result a chon sailo moya hi angonga na taka re ani awanga thi niangai ani tarlan to angin sailo moya hi afanula rengpui ne BSUP loipu ancheng duna August ni somni pakhat sang ni somni pathum zandar som pakhat vela athi arin hlel oma a omlo awangin atuk August ni somni pahnia vui ani sailo moya te tu Sailo moya tlo photo atupa Benjamin lela rengpui ten tun naya anin hawa sailo moya thina chungchang soi cho ani a sailo moya thina innam noi angai anni awangin an panian September ni le zangkhan police in mana police te ma an soidan chuan le rengpui hian apai na hau fo awangin thatmei tura tiangin Benjamin hian sailo moya chu amuthil line athat ani Lok Sabha MP Pusila Rao Sang chuan Nimin Khan Muanaveng Aizola thutak nun pui tu team TNT mun atlo Pusila Rao Sang chuan TNT mun pui no sena changa pui tling Peter putar thlenga enkol ngai ti enkol ani dan le an mamote mun nge mu puin TNT rongbol tu te inpek na le an na tho te ro pui ati sia thok tu te ashila pathian rin chana rin na tak tak ne na mi sang khat zariat lai har sat na le mamo che sang sang ne an enkol dan chu fak omati tak zet thu Lok Sabha MP chuan asoi Pusila Rao Sang chuan TNT anin enkol na in le mun ma te chu enkol ngai te enkol na atan achep to le ti muin a thei ang to ka chanpui atum thu asoya TNT Calvary Hospital D Addiction Center ti lendan ngai to ani ang ati Lok Sabha MP chuan TNT D Addiction Center atan MP fan atanga lungrem alo siam tir to te chu enin tha ati thu asoya kumsang ni som paruka ama hawadin prayer for Myanmar Paul mingin TNT pawala chomdol na program buatsaih an tum thu asoi bokani Khatizong Chanchin Thar kan puan thei chu ni e Pneumonia hinat na tlang lon le ve tam thi pui tamber ani ome anat na lan swa dan te chu khu khosik le tlun thok rang le ha omin sep pumna he duk le chaw mel tak thok zonga om khwar lut na sa thok zonga nar ar he khek no pang thorang upadana zirin adanglam theya an thokino pangan om hle laya minute khat chunga chiar dur ani an cha lai le nu te nek lai chuan chiar lo tu anwaya tarlan aya an thokaran chuan pneumonia ani the Nau sen thani aya nau pangtan minute khada voi somruk ai tam an thokin thani changa kum khat chin tan minute khada voi somnga ai tam an thokin kum khada changa kumnga inkar minute khada voi somli ai tam an thokin tho hi arang reng turani a achang changa rang lo muang le thin ero hi chu thorang ani lawa arang reng tur ani chu Ifa te chu hetianga an oma pneumonia rin hel oma an om ani chuan arang the ang berin sub center a emo damdo ina emo panpui fatang che